tipra motha long live Chongmari sampai fairuk bebak bodol no kami kasai bodol ni eba mothani kokno awailai tongma haino tini Kamalpur 45 purba village committee o tipra mothani adong songrata tiprale ni kokno awailai kya o awaimwng panda o thangi manjakha tipra motha khwai political district secretary Topon Deborma YTF khwai district secretary Sites Deborma songno khobai tei mothani adong songrok ni Kamalpur Bidhanasabha Kendroni East Rambuk Gaw Sabhani GP ni General Area ni kaisa lohu kutum panda kaisa Gorua Sabha o Gorua Sabha o Phaimanja Phekachin Tipra Mothani 45 Kamalpur ni Vice President Da Krishna Deborma Phaimanja YTF ni President Kamalpur 45 Bidhanasabha Kendroni Block Committee ni President Diraj Deborma TWF ni Block Committee ni Secretary by Swapna tinirok chung tipra motha bai kaisa panda khaiman karan hikai tiniro 45 Bidhanasabha Kendro West Lambusora GPO chini tipra motha o phai 10 poribani 30 voter join khaipeka tini mahaikeno tinin chalo 30 voter phai joining khaipeka basang salrogo mahaikeno chini joining program tebo solinai chungteo mahakai lugu kutum panda khainai truk khayoi basang je buba granje naharmung gedar tripalen o gedar tripalno basang nargo chungtebo joining program khainai ebong tipra sani bago je samung tona hini buba gachno je kogri tongmani gedar tripalen o gedar tripalan naharuno basang dinobo chung Kamalpur 45 assembly bo 2023 chung last fight khaina bagoi chini YTF ro gungthu chini TWF gungthu tipra motha gungthu chung ready tongo last fight khaina bagoi ebong buba grano chung logori na bagoi gedar tripalani bagoi tini jotono techa haino hai chung tini Kamalpur bakhane ungoi hambai jotono